Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Inkuru ibabaje, Minisante yaciwe miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda kubw'umurwayi ibitaro bya Munini byaciye ukuboko. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe mwani baho umugisha. Minisiteri y'Ubuzima Minisante yatanze miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda kubera urubanza yatsinzwemo rwaturutse ku makosa y'umuforomo mu bitaro bya Munini waciye umurwayi akaboko kubera uburangare. Itegeko rivuga ko umuntu ushoye leta mu manza ari we wirwana hakishyura. Kuri ubu bikaba bifatwa nk'igihombo kitari ngombwa kubera ko Minisiteri y'Ubuzima yishyuye mu mwanya wagize uburangare. Umuturage wo mu karere ka Nyaruguru niwe wareze ibitaro bya Munini byamuciye akaboko ubwo yari yagiye kuhivuriza. Byagaragajwe mu isesengura riri gukorwa na komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ya 2019/2020. Icyo gihe umuforomo yagiye kumufata amaraso azirika plastique ku kaboko ashakisha umutsi aribagirwa yirekeraho, bivugwa ko yamaze amasaha atari make. Byatumye amaraso ageraho atakibasha gutembera ngo agere mu gice cy'ikiganza birangira giciwe. Ubwo Minisante yitabaga PAC kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 Nzeri 2021, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuzima Iyakaremye Zage yavuze ko ari uburangare bukomeye bwabaye ku ruhande rw'umuntu wakurikiranaga uyu murwayi. Yavuze ko mu rwego rwo kuryoza ubwo burangare harezwe umukoresha w'uwo mukozi, biza kurangira urukiko rwanzuye ko leta ari yitsinzwe. Yakomeje avuga ko hari itegeko rigena uburyozwe ku ngaruka zishobora guturuka ku mwuga w'ubuvuzi, riteganya ko abakozi bo mu mwuga w'ubuvuzi bashobora gutangirwa ubwishingizi ku kintu nk'icyo cyaba gitewe n'impanuka cyangwa kutarangiza inshingano nk'uko byari biteganyijwe. Hakaba habaho ikigega cyishyura ariko kitarajyaho. Depite Bakundufite Christine yagize ati tubajwe n'akaboko k'umuntu kagiye kandi na Minisiteri kishyura. Ni ukuvuga ko igihugu cyahombye kabiri. Ngaho nimutubwire icyo uwo mukozi yahanishijwe. Iyakaremye yabwiye abadepite ko uwo mukozi yahawe ibihano byo ku rwego rw'akazi akirukanwa, ntashobora kongera kubona akazi mu nzego za leta, ndetse n'inama y'ababyaza n'abaforomo yamwambuye icyemezo kimwemerera gukorera umurimo we ku butaka bw'u Rwanda. Uwari uhagarariye umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Munyanure Claude yavuze ko ubwo ari uburangare bugaragara ariko kwirukanwa k'uwo mukozi bidahagije. Ati kujya gufata amaraso umuntu bashakisha umutsi, kakagozi bashyiraho kakamaraho igihe kinini ku buryo amaraso atatembera birenze n'uburangare. Niyo habaho ikigega cy'ubwishingizi nta bwishingizi ndumva bwishingira indangare. Icyaha cyangwa ikosa umuntu yari kwirinda. Yego iki kigega ntabwo kirajyaho, ariko nubwo cyajyaho simpamya ko kizishingira ibintu nk'ibi. Mu bigaragara uyu mukozi kumusezera ntabwo bihagije. Iki ni igihombo yateje leta yakagombye gukurikiranwaho. Uwitonze Clarisse wari uhagarariye ubushinjacyaha bukuru yagize ati iki ni icyaha ntabwo ari ikosa, ko yarahawe ibihano byo mu rwego rw'akazi n'ibihagije, yagombaga gushyikirizwa ubugenzacyaha. Nibongere kuvuga ko ari ikosa ahubwo n'icyaha yakoze. Depite Nezimana Jean Claude nawe yavuze ko kwirukana uyu muforomo bitari bihagije. Yakomeje agira ati batubwira ko hari ingamba zashyizweho zo gukumira iyi mikorere, ariko sinumva ukuntu bakumira kandi badahana. Ntabwo bishobora guhura na gato. Kumwirukana nawe ubwe yarazi ko bikwiye ko nta cyizere abarwayi bakongera kumugirira. Umuntu ashobora kwirukanwa mu buganga akajya no kwikorera. Inkuru ibabaje cyane. Uburangare bukabije umuforomo yagize bikageraho uyu murwayi acibwa ikiganza. Birababaje, uyu murwayi yihangane. Murakoze mukomeze kudushyiramo kandi like na subscribe. Imana ibahe umugisha.